muzannyo. Mwenda kwikiriza tusiime Ssekkamusambire Maganda olw'ebigambo byatusiisa omuntu musese kale mwekutwala eyo muyire wano wano muyire wano muyise now tuli kujja kusaalira omwana ono tube nga tumutwala mulumba yeetota ey'olubeerera. Now, shut up. Bismillah. Bana tulikutawale tujje tuziikire obusibu obuliwo tekwa okuyambagana ne banaife babe nga batwala omwana ono asigaire nga bajja naye balina pikipiki. Kyabeeyo okuba nga muli kwa Wai Media bambi mwe bali kutugobera mbona mbozi daife bambi ku YouTube mwe bali komera kwa Wai Media mutizaamu amaani era nga nkali kweyongerayo saba bakali kusubscribinga to go ahead and subscribe. I request those who have not yet subscribed, please to join us by subscribing. Once you subscribe, chikuyamba kunti buli mbozi tutayo obo muku bantu abasooka okujifona. Nga mbere mujibwaine tukali mu bitundu ebyobugweri era nga gabire maziga merere wano ku kyalo Mulanga nga bawerekera emirambo egy'abaana abatidwa. Mudukira bulungi nabalaze ayiwulire ekikangabwa kya butiikire ekyalo eky'Emulanga mu igomba ery'Ibulanku mu lisi y'Ebugweri. Omusaadha atebezebwa kuba nti yabaire kwekishamu ku mutwe weyagwire mu akamba yaya. Yagema jambiya yagema n'embago yaje yalumba amakaagamu makagabemu abantu abasoba batano yatandika okubatematema era yagire okulekeraawo nga babiri bafiirirewo ate nga abandi balimusibwa malwaliro agenda olonga embeera mbi. So ngenda basuubiza nabaleze emboozi eyo era nkobye nti ndakubagano mu bitundu eby'Emulanga bambi tubeewo mu kuwerekera emirambo egy'abano abaana abaitibwa. So embeera tebeere ennungi, embeera ebeere y'amaziga. Abana bange yakajira eto wadabuda nawe babere bagoyidayo yakaisa bawe yakaisa mama we yakaisa tawe yakaisa baganda be nabaire munumba ndi omonti aime njira okwira engulu ng'omutema aviirere yaide yalutematema abaana bange bana nze mwene ndi wakutaano ngayigazira buzibu bwona bati tusobola tukola ki kyoka maama waabwe muntu waifwe ai bali kunkoberagano ati mbu yagwire iralo yatukosa yakalenta kwa abaana ababiri bali iganga kitanda. Okay, tuwe kwa kifani wile dibele sawa nga imeka soko linda mzee wile sawa imeka then tukwe ekifani munumba abana basulalu iki ewosulalu iki yo tegero tya nti omutemali munumba era yalu alumukatya nze mwene abaire mwidira abana bange bali mu kisenge nze okutegeera nategeere Ibulanku nga ndikubuza nti yeno ndiga ati bava kubatema nti ye kabiri nani ati nolo omulalo nti yaide kabe kiseera ki yatutemula nga abana bange bali mu kisenge nze mwene abeera mwidira nti ayimaawo yatutemula ababiri baafwa ababiri nabali ku kitanda. Wabula nga abakulembeze nga kwoteena abataka bakobye nti ebikola oba oliawo ebyavuirireku omusaadha ono okugwa mu akamba yaya n'agwera n'atandika okutematema abantu ati yandibanga oba oliawo yakozeisa ebidagaladagala nga endaaye nga bakoba ati mu kitundu kino ebikola nga bino byeyongeire naddala abavubuka buli wobita mu centers mu bikaado baba bali kunyuka baba batayireku
so baliko bati ebikola bino byavubuka okwenyigira mu kukozesa ebidagaladagala kayongo pasipalam bano enviire dda abakaire bano biki taba endaayi ate oba oliawo neri kuvaako abangi okulaluka emitwe nga we nabakobye nga tukali kweyongerayo nenda kubakobera nti encuku eno yagwira mu bitundu eby'emulanga omuvubuka Kiwalo Dauda weyatabwika omutwe kikobebwa okuba nti Kiwalo Dauda amaze ibanga ngaba mu bitundu ebyesaluti nga yakolera emirimu gye abeera akolera emirimu gye mu bitundu ebyesaluti era nga ina ku ntono inumu eyo abantu be baafuna amawulire nga bakuba ati Dauda ali kutabuka omutwe ati atandise okubakuba abantu akolakola ebintu ebitali bya bulido so abantu ba Dauda bajire saluti baje bamuno nayo nga bali kumuleeta mu kyalo batandika okumwidandaba oba oli awo awone iralo era nga tutegeezebwa nti olwamutuusisa wali ku kyalo kyebwe ekyebuwolera bajire bayita omusawo w'ekinansi atandike okumutaako idagala nga bakamba omusawo w'ekinansi ono nayiwa iralo wabula omusaade yabeere yakatandika okola ebintu bye atandise okola eddagala ly'ekinansi ku Dauda embwa iralo lyatamye yakati mulikwenda kunsadaka mbu yatabuka bagezaako okumugamba ati Dauda ikaikana tukwidandabe mbu yatabuka ati mulikwenda kunsadaka bino bibamutairenga kuyalowooza ati balikwenda kumusadaka ng'ekintu ekyo kimuli ku mutwe kimukoba mbu yabasindika bagwere bonabona gano yalamuka munumba yagema ejjambiya yagema n'embago balowooza ati Dauda bagikuba ng'afuluma beena ababe batandika okulumuka aliwe yabeere yesegeizako kwawo mbu alikwenda kumugema mbu yamukuba yaba amutema oyo alumuka so mbu yatandika okutambula ekyalo kyona kyona Dauda yafuuka Dauda so saawa inanga daabwire yalumbye amaka ga mwami wangubo Kakaire Yahaya tali wala ino n'owaba Dauda werenga byalo byandawula nga distance tine ino so wangubo yabeera atema mu nnumba ye ng'abaana balambaire so tiyategeera ono yasambye busambye lugi yagwa muli yatandika kumutema buteme era ono omusaada mwene wangubo olwamutemye bamutemye gano ne ku mutwe yagwire wa wansi ng'omusaayi mungi era yagiira okwira engulu ng'ali mu iddwaliro ery'Ibulanku Health Center ng'ali kufuna obwidandabi yagiira okwira engulu nga baali kubona tabaidi ng'ali kubona abantu yakati wano ndiwa ng'ali kubona balwaire baleba batali kukanola abasawo bali kwekita bamukuba ati oli mu iddwaliro ati bakutemye Katonda mulungi ntweize engulu wabula ono Dauda tiyakomye kwono omusaada olwamaze okutema ono wangubo Kakaire Yahaya yamaze yajja ni ku baana be eryabaye balambaire yatandika obatematema wabakuba ebiyini eby'embago era nga abaana babiri bafiirirewo awali okulina abiri Nulu ni Awoli bano bafiirirewo so embeera etyo oyabaire eri abandi abafunye ebisago ebyamaani wabula nga balumusibwa mu iddwaliro kuliganga bafuna obwidandabi ono oluvannyuma poliisi yamuyiize kuba tutegeezebwa nti olwamaze okutematema gano owamami Yahaya yalumwika ku kyalo ekiraku ekyebubenge nga mukambwe ali oti nswera yajja eri omusaade yabaire ali awo yena yamena amakaage yeyingira omusaade yagezaako ayenda okwedifendinga yena yamutema mukwawo so oluvannyuma poliisi yaidya ey'Ebugweri yajja yagema omuntu ono era nga wendogera ano ali makono ga poliisi wabula nga atwalibwa mu iddwaliro ery'Iganga afuna obwidandabi kuba yena bamutemyeku kw'omukono so alimusiiba mu iddwaliro wabula ngeno mu iddwaliro tutuseeyo okuwabula nga ali ku mpingu bamusibye empingu basibire ku kitanda ate ngeno wansi bamusibye emiguwa gy'amaani no nga batya nti oba oli awo asobola okulumuka omuntu ali ku baafu eyo abeewo era yenda okumwirizaayo balansi omwikizaayo era nga weebaze abantu abali kuleeta sente edaawo Yahaya lwakuba mutweyo wano aye abeere nga aliko bana balina engeri bali kumulingako banange tubasiima buli oli osobola kuba omuntu okitwalirayo yaleeta yatuusa nkibi ekyo ayinza kulemera ku sente kodimuwaire
mudire ekyempola kubenga tuwerekera munaifono tusiima badushefe wa Busesa Town Council olw'okutulumukirira okuba nga aliniife walala buli kiseera wetubula abaawo yeena waabula tubaawo abakulu b'entayidirizo byaendono bale kubaawo Allah yategeza atukoba nti ayida atugesa n'okutya kulinye mu kyalo naye nga bwekuba nga banaazirawo mba kuba waleka epicendeeta naabona embeera eri wale n'atya lino kizibu kyekituuse nditegeerera wano ekiri kabikunumbeere banange tugumiikirize neduba gyensale wano tigabangayo ekibaawo tugumiikirize nga Wayiwayi Media kyetukoze twogereku n'omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Busoga East omukyala Diana Nandawula twamukoba tukobereku ku obaolyawo kiki bajja okolera omusaada ono eyayise abantu ate nga kirikobera nti aliku ekikyamu nti yabeire mbu aliku ekikyamu ku mutwe omukyala yatukoba Diana Nandawula yatukoba ati kibali kujja okola Dauda bali kujja kumutwala ba dokita bamwekebedde obwongo babone yakikoze nga mulamu oba kitofu yabeire ku ekikyamu so ekinazulibwa kyona kiri kujja kubayamba ku mukuteekateeka omusango gwibwe kijja kubayamba ku okuteekateeka omusango gwibwe wabula ekibairewo nti abatakange tubalaze nga bakambwa ino tibakomye gano oluwulire nti ono eyakikoze omusiba ali mu idwaliro ly'egganga ali kufuna bwidandabi bafunye obusungu obw'amaanyi nga bakoba ati lwaki baziika abantu baibwe ngoli yakikoze ali kweyinayina ate bali kumwidandaba awone era kibakoze abataka abamu batambwire bajja mu maka gono omusaada batandika okubakuba enumba ye bakubye enumba ya Dauda bagikubira wansi yona enumba ebeire nene aye bagikubye mu busungu obw'amaanyi era nga baliko ati bakamwenda ku kyalo nga bakati obo afazali yena benda bamizi bagakubira wansi era nga police kuva district y'Ebugweri Eddie Mangu yatandika okulwanagana abantu bano era nga oluvannyuma basinziza abataka amaanyi abataka balumukira mu nsiko embira yaikaikana wabula nga watuvulirewo ng'enumba eri wansi wale police egezizaako okulabula abataka nti balekere kutwala amateeka mu ngalo babe bayikaikamu abataka bakoba mu bakambwe nti era bakajja mu maiso obaolyawo n'okolawo ekitiisa Baba OC wa Bugweri district ssentebe w'ekyalo kino abakulembeze ku mitendera egy'endawulo bwe twambalira ekyambalo ekirala basaba ne banyabo olunaku olwaleero oba musaada alina okuwangalira ku muzindaalo kubanga ife nga bannamawulire bino tubeere tubisomanga ku busome wabisoma ekagali wabisoma embalala aye kyeinanyiza nti bwe mu kyalo ate kyenkulembera ebigambo ebyange bigira kuba byakugumya aye era nga ali kugumya mwikiriza ensimu obukulembeze obw'ekyalo ekyebusoolera kubanga mukulu yo wagwi ssentebe ow'ekyalo ekyo ankubiira esimu ssaawa 8 ed'obwire aye nga tetulukuwulizaganya bulungi era bwezituike ku ssaawa 10 nakuba nti ayi kyeyamaani onaabo nakuba esimu essaawa lino eteekwa okuba eriyo ekitali kikalamu tandikire ku isimu lyokumukubira nti ki ati batemye abantu ku kyalo baweirewo mpulireko amaanyi gampweire kubanga mbe nendiikeera ku rediyo okukola namubuuza buzibu ki nenda kusiima abakulembeze olw'okolera awalala nenda okusiima obukulembeze obw'ekyalo kino mwebala okwekaikania embeera aye ak'enswiso nenda kusiima DPC OC ababugweri bano kubanga embeera eva okuba mu kyalo muno ife nga abakulembeze tutugiwagira tulina okunolwa abaana baife bagiire emiti mito tetukasobola kubayisaawo aye ekibi tekitoolawo kibi nenda kuba abataka ab'ekyalo kino naye n'abayidi okutugegengesaako
abasoga bateranga akoba nti awatali buwooki n'amatyama. Kyonna tuyigye embeera eno aye kibaye tikigwana okulinda ku kyala ate kabiri twongere okutwalira amateeka mu ngalo ate nga omuntu yamaze era okatwalira mu ngalo. Kitalo kubanga amazima gali nti olwaleero niwe tunaamena enumba abaana bano bajja kwira. Twewale n'okutwalira amateeka mu ngalo kubanga poliisi eno yatuleetera enkola etukuba nti mu mbeera efaananako nti neeyo bayita asookeranga kwifa abakulembeze. Aye tukendeeza ebitamiizatamiiza kubanga olwaleero bw'oba oli kusoma ekiri kuviirako abantu baife abasinga bungi okufuna mental disorder oba mental illness mulimu ebiragalo ebitamiiza. Nze nina muwala wange ali butabika musawo aye akukoba ati percentage esinga bunene eri kutwalibwa ebutabika kiri kuva ku because of drug abuse. Tuli mapasikalamu omungi, twanywa endaayi eningi, twalya obugolo bwe tutandise okungula amaziga. Bana osi bana waireni wa kalulu eni ndubu ejirigirize evaamu ki bayisente bebanga abeebyalo omulanga nebusoolera tujja kubeezamu omukono ogw'ekyuma kuba tetujja kulingirira mbeera ng'etutabuka kwetyo. Ebyakalulu tulibibonanga nga tukaali balamu aye nga tutaagiriza banaatulonda. Kibi endaaye ebitiriire ife tukuze ndowooza abakulu ab'emyaka gyange emyaka 5 okweyongerayo abantu bange omugwabi aneejo omugwabi abantu abange bange emigwabi baali bakazi bakayiri nabasaza bakayiri aye abaana abatonze basoberere ife twakula tubonanga batogesa tukotogo nga tubona bakayire aye kayinza omulembe okunoza ku musobere. Abaana abato nabali kuyiba, abaana abato nabali kwenyigira mu kurepinga abakazi, okukola defilement, all kinds of crime is this younger generation. What's really going on? Abazalire tulemereibwa kiki kya maiso. Abazalire bange tulemereibwa, abaana bali kunwa endaaye tuli kubalingirira. Era mukitulu kyonna kimubugweri bwe twidde okugema nti omwana wange tubamutwala mbeera ebuseesa omwaka mulamba aye tulagana nabo ebuseesa tibalina kugema ku mwana era abaziza omusango. Kiki ekijja mu maiso? Tuli kwenda ebusoolera saawa yona abaana baimu bakumeekume ali n'omwana agambe endaaye akivueko. Pointi gyendi kwenda okuyika alina yiino twenda waina abaana ekitulazanga ku bantu balina kisolo ku bwongo aye abandi kwife tulinabo niye mbaze mwene nekuna omuntu ng'oyo kwegamba kitwalibwa mu mateeka nti omuntu ng'oyo aba akoze ekintu ekyo nga tali mu mbeera ddende omuntu enda bulindo era kisigala ku dokita okujja yakebera omuntu oyo yamukebera obwongo ekintu kino akikoze nga niye nga ngobi oba abaira aliko n'ekintu ekisobye ku bwongo. Era mu mateeka ago agamadde ag'okwita omuntu ni bw'aba nga akikoze nga bamwidinga mulamu omuntu oyo badde bamukebera obwongo. Dokita akakasa omuntu oyo yakoze omusango guno nga mulamu oba ayina ekikyamu ku bwongo. Aye tunolwaino twanolebwa ino okuwulira nti ate banaife abalamu ab'obwongo obulamu abantu baide nga basaasira bakumakuma omukulu ono ng'afiirirwa abantu bano kaina okwidda bagema ebyoki ne tulonze nga ne bano mwongera tulonze embago tuli kulonda emiigo bali kwidda kusaanya abo bantu ate abazira musango. Buti omuzeeyi yazaala onaafiirirwa abaana bano alina musango ki?
tira chumie omukulu olali mu ddwaliro eyatawika obwongo nti gyo oladuke ogyootema abantu muzeeyi ali completely innocent ezira kyaidi tano ogeme ejambiya ogeme embago ogeme ebigo ojja okonna enumba ye ojja omuyite alina musango ki kale ndikubiriza abali wano bonabona abagemagana n'enganda n'abavubuka ababaire mu kikolwa kino webakulira amasi bonabona bebali ayikalikane ate bwe kiba kisoboka babitteyo yona yebali bakole ki bali ye bavuire tuli kwenda kuwulira wano kyate eri akawanguko ku kyalo kuno obwire bonabona ife twasuze eno tutuli kwenda kukola kusasamaza kitundu kino bano bavubukazi bembeta nabo oli walagema embale n'amukuba ajja kwizayo ki ajja kwizayo sasi ekyo tetulikwenda mu kyalo kuba mpera nabavubuka nga bobonabona bano ab'emundu bayinza kubakuba babaali ekintu ekisayinza kuba kinogera akatono kale ndikubiriza abantu abajja abavubuka abo bwe bali kuba kyendi mulinkuzagana nabo mubakube babitire eyo bakole ki era niye twogera ano nibanatulangako omuntu yenayina ati nole yengiramu kine ekyokutwaliza amateeka mu ngalo tujja kumugema tumutwale ole ali mu ddwaliro bw'anaawona ajja kujja butabika aye yoka yoli kutwalira amateeka mu ngalo ojja kujjawa ate olaadya obutabika bw'anaavaayo ajja kumuwa eddagala ngaira abo bantu kuba dokita ajja kitegeera nti yakikoze nga tiimulamu ekyo nekizibu ekiri ku mateeka niwe obayiwe nga okoze ensumu olwaini n'omukyalo katukuba olwaini n'omukyalaga yasisituka yagwa omutwe gwe kuba ku meezi nagwe kuba ku kisenge yafa ayina kufala bakukebera omutwe embeera eriwo yeinamiza ino banaye abataka nga chairman isentebe LC Filibwakobye nti kino kiri kwetaaga okutolayo omukono gw'ekyuma banaye were tuli bakalulu aye kino tulina kituusawala ni ku disitulikiti abaana abali kulowooza nti okunywenda ebitamiiza nenaaba solution y'obulamu bwaibwe ku nsi kati banaye okuyita ku liiso kiboneka nga kivuirewo akola ebitamiiza aje mu maiso ng'ayegye ekijja okulindirira banaye kino kyongera okujja eriifa abazaire ab'abaana tulebe kusuula gwanagamba eri abaana twena tuteeweeko omukono gwaki ogw'amaanyi banaye niife abali kulwazanga abaana abali kulwala emitwe kituwa okwega nti omwana we omwizizaako oba omutwaire oba atandikiire waka eidwaliro eri abanaife ababa kuseywa mu bwongo liriyo twanguyira ino okutwala abantu abo muki mu madwaliro nga bakaali kutuusa ku bantu bizibu kino kikangabwa kyamaanyi batukuba nti buli muntu buli kitonde ekiri ku nsi kuno twakola ni Katonda endagaano olumbe lwajja okufa aye olwayisa abaana kituufu yayisa abaana aye ewa Katonda ajakulamu lwatya kubanga abaana bazira musango singa yanditwaire ebintu ebindi yaleka yabatulekera abaana abaana abo dibaire mpagitange nebaidanga nesanukira nti abaide kubantu baidira assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu atugumye mzamiro mwenda kwikiriza tusime seka muzamiro maganda olw'ebigambo byatusiisa omuntu musese twali mwekutwala eyo muyirewa noyo muyirewa muyizeno now tuli kujja kusaalira omwana ono tubenga tumutwala mulumba
yetete ey'oluberera. Naam, shaka. Ana shaka. Tudakosa takbira ina soka tudakusoma surati al-Fatiha sokubisalire kumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyokusatu tusabire omwana ono mwana muto okusiyala kugumya bazaire. Ekyokuna esabire batwegaira Allah obutatugezesa kuba ono omwana kinasooka ate kinasembayo. Allahu Akbar. Bwana tulikutawale tujye tuziike obusibu obuliwo tekwa okuyambagana ne banaife babe nga batwala omwana ono asigaire nga bajja naye balina pikipiki. Swala bakumira nemusindala omugeme